mina bengihleli la ngasemnyango ngiyambona makangena mhlambe after so 15 minutes or 20 uyabuya masinya sengihleli la mina ngisuke lapho kulo mbhede lo yena uhlala la makafika uthi mama ngifuna ukulala ngithi lala ulala lapha embhedeni wami hawu makaceda uthi hayi mama ngikhona ukulala uthe ungafiki ngithi yini inkinga ubuzolala embhedeni wakho mina ngisuke ngize lapho uyeza umbali uzolala la embhedeni makafika uthi mama ngikhoni ngicela ungikhiphe izinkobe amehlo ami mama ngoba vele izolo kwakhona beka birthday imbali ngezi11 kuyisaturday bekazikhiphile so bekafaka izinkobe uthi ngimkhiphe ngamkhipha lezi zinkobe maceda uthi ngithi yini ngathi ufuna ukuhlanza uyahlanza phuma into ebovu ngithi yini lento ebovu igazi mbali hayi mama bengidla amazimba vele makhuluma enzima bengidla amazimba ngithi bowudla nobani uthi ngihambe ngiyi1 ngaya esitolo bengidla ngiyi1 ngaya esitolo lento enzeke masinyane sibudu umbali seka akasakhoni kahle ukuphefumula sibiza ama-ambulance ngiyacabanga 5 yamafoni or 6 yamafoni abhiza fonela ama-ambulance angafiki i-ambulance ifike igcineni la umntwana sekathule khona angisazi ifike isikhathi bani ngoba nami ngihlangahlangene bese kulate fakungalo 5 nithi ngisuku 5:45 late mayifika uyathi umntwana sekathulile manje uyachaza ngomazalo ukuthi uvelo wathi esitolo abantu abaningi bathi bambona vela ngapha and ngapha kunamandiya avulwayo athengisayo abantu abaningi ngoba nosiswami uyisho kahle ukuthi ngimbona vela so azongena endlini nedangi zanke nginaki ukuthi ubuya kuphi makavela ngapha wangena endlini una 16 years umbali bekayenza 16 years Saturday bekabhedeya angazi mina ngifuna ijustice for umntwana ngihlangahlangene kana muthulile nami ngisingle parent kunzima la ekhaya ngekho usebenzayo kunzima kakhulu kunzima asajabulile umntana Saturday ngithi ngikunika le mali yokugcina hambe emall wahamba nomngane wakhe wangaPhilistone hamba kahle babuya late kahle bashuta izithombe kwaba mnandi babuya izolo lento seyenzeka uvuke kahle lo mntwana la endlela yena uchazile ukuthi wathenga vele esitolo azangasho ngoba kuphuma abovu mina mangithi igazi ngibona abovu wathi asigazi bekasakhuluma neda khulumele bunzimini athi asigazi mama asigazi nidla amazimba ama-snacks basakhuluma kanjalo velele ubuhlungu kakhulu mina ngibone sebangibiza ngale kamakhelwane bengidishe khona ngikwelisile bathi ngizobona ukuthi nangumntwana kwenzakala ngayo mangifika ngithola umntwana ukukhipha izinto eziyi-red emlomeni amachuchubu yabo ngitshela umamakhe athi uthele umntwana mambuza wathi amachuchubu lawo phuma emlomeni phela mina ngithole sekatshentsha amehlo kuphela into ebuhlungu lamandiya ayavula athengisa ezimbobeni bayavula lamandiya kunandiya elingavuli la lela la ekhaya ikhona lebelingavulanga solo ngathi na 4 days or kade lingavulanga mara bayehla bathenga lenzansi nangapha enzansi ikhona elivuliwe baningi abavulile abantu abahambanga basese khona manje ngaphandle kwakho ukhona mhlawumbe umsasa ukuthi umbone njengoba la endlini ya bakhona ngoba ngisuke ngabiza usisi wami ngabiza umakhelwane wangaPhilistone ngoba ngisengihlangahlangane kakhulu
bengasakhona ukumbamba. Bekaseka naye sekalenga. Ngasuka ngabiza usisi wami kweza nomakhelwane, kweza nomunye umakhelwane vele basuke beza. Siloku sifonela ambulance kanjalo.